Nyewan nangnya balai jenis kami kasih nama pengap, nama benta. Kini kejinguan bentuk pun jom ke Asam, bat kilauan kini kepu hanya kepu Asam dengan kasih nama pengap. Benda kepu Asam buat hap. Wan bersih dia anj kini kejakan manusian. Nangnya kadang mau bang, bang yok menjai kali nak masuk nangnya kejakan. Kumdi peradok perasnam kum try di jaka juga try bulu antara mentah pada kilauan bentur syaduk sini ke jaka maka benta ban kap try ke jaka dan kalian jongi ngilawan bertemi dak kabor rangkat gini try sinong ngila jenrat gini cingkung jingtep ngila jenrat gini iyeng kesan gi bagi sinabe ain pada ke cukup war kadon ru ke jingi alle menne mestep ahaswa bengin poeng naik gila siap bagi tergas mereka kalian jongi iklam kan randin abang iwan nangnya ban yakun dalilai nginom kan randin hadu bengin yo dak jigijok ai bang ingin kelon yap angne ai bekas nam kan plain rai kajaka kebuta kadai bangsa kakendau ke siap kadai bangsa kun try muluk nak kalian kesio ka pak keruak ka besai ya ka sarkar na kam laban pendak yung ya kana ke ya kana dang ne ya ajia ba kuai ka singi kan poi ke ya kana shadow put bangiro kum ka jai benreu ngiram shop klik ting na mino pangin lek la ka jong kamram nak benta pan singan kari bar ka jai benreu ko jongi nak kalian kesio da keruak ka besai dalilai ngin nom ibanya ki prada prasman jongi niwan nang ne na benta pan ya challenge Mania penibur, hendrai ba, nak liang kipulit Asam, kita ki kaput, ki siap lagi kuli, ki siap lagi tergas, man penting yang ni, hendrai nak liang jungi, nyinam rek, nyinam ting, ai bangin kelan, ai bekas nang penplay Ramadan, kami sim yale, kanam du, wala kamet jungi kan yam, hendrai kami sim jungi kan em nama taman yale, nama tak ribet, kecai beriu kejum. Tani gini nong jangan mengap, tengi ro de kumba kren presiden ke siungi dan support iki, nang barbataga pila ibeng juga pot jongka Asam gi pandem kita ngi tak mesti seba jaga sorkat Asam bak kimdai ban pot ni ne bak ngi ru gi tentu jaga sorkar jong iban penbek loy no From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live stream and dreams. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.